Of course, ito ang mga programa ket sagot kita tayo iti Biosynergy Organic Fertilizer ken AgriSaver Liquid Fertilizer, and of course ni Apo Board Member Fred V. Alili ken ni Carl Jason Alili of Echage Isabela. Thank you so much Apo kada kayo, and kuna na dito text line tayo ngayon bagang alta manong kablaaw man da Kapitana Adel. Apo Kapitana ita ta isuna kuna ano isuna iti mayor ni Zeus Chin ken ni Aunt Timeli ni ading Dorman daytoy kunana. Wow, good afternoon Sir Dorman Olivar of Oscaris Ramon Isabela. Ken dagiti dumapay apo nga pangablaw adtoy nak nga to ti bubong ni Uncle Jun akap-kabit ti internet ni Uncle. God bless you FDD kunana namat ni Glenn Pastor Wen ako pakabit kami iti naparparta ka po nga internet di balay barbaring makapag Facebook live kami magdijay no rabii ayan no madanon ti rabii ngem dik amo agan anat kita tanapig sa tudo balong. And Aida Pasko Clinton a few para kanyak dakas nga sa uad at ti English. Yes dakas nga iti adati meaning na apo no gumagatang ka iti may nga banag sa internet adati meaning na di nalipata mo no di for nalipata mo the meaning nan. Anyway, kunan ni Teza Valdez Alejo. Hello po Kuya Jun and John Mark watching here in Toronto. Kablaawan man ni Ate Ann ken Ate Mildred Alejo nga madamang agbuybuya ti live yo. Kuya, anakan sa si Siwit. Si Siwit is a bird kunana. So kasi lang nga po it's a kankanay song. And Adanak dito quality tea, milk dito Ramon Papa June kuna naman ni ading Arsenio Perez Esteban Jr. International Photography. Ayan, kat apo na bayagan nga na nakaraman ti quality tea. Quality milk tea. Ayan. And kuna na pa dito, Merry Christmas mga idol. Great command, dagiti karubak, diti purok sa Sampaloc, Kabarwan. Ay, kabisera, kuna na ito, scab, kuna naman. Request command, I did count on you, it's me, Ompong Malina, iti Kabisera Kabatuan. siguro. Kabisera. Kabatuan, kuna na. Ay, Kabatuan. Kabatuan. Agod kutimo. So, nata, pigsalaw na yun. Kasta ko maatat tayo, abong. Okay nga rod, may isang sonata. Sigati ko mansyon balong, wino, pakansyon takin ni, Pwede yo. Kumita mo. Okay nga rod, para kadigiti awan ti asawa na. Awan naman ang agasawan. Di ka mo man apay. Gumatang kayo, ako na naman. Natigatangan medyo, Jet. One, super. Madanda na gana. Taawan pa'y asawa. Basol mo dahil. Nalakaya na kung Na bakit ang matsunan? ngemawan pa'y nasaraka. Nagsina kay mga min. Ay napili at ngamin. Idiyak kabanwara. Nasiksimit ngamin. Tiin nagsinasara. Napausan akon nga adda baby nan. Nakaramid na kong iti krib anara. Gimakang at paikitin iti munmunyeka. Ta isumet itan iti liw-liw akon. Ngem aniya pa'y itan ti mama ay na. Nalakaya nagmeten nagasawa. Karen-tarek ti agmalen kenagsapa. Uray nugubat pa'y matukol tayo arado ko. Ngem aniya pa'y itan ti mama ay na. Nalakaya nagmeten
nagasa. Di pa'y nagluwan musumken sagpaminsan. Di pa'y tumarao day tay manok na. Ngem aniya pa'y itan ti mama ay nan. Nalakhay anak metengan nagasawa. Karentarek ti agmalen ken agsapa. Uray nugubat pa'y matukol tay aradukon. Naimbag aman lang yung idol. Merry Christmas kanyayo amin. Kablaawang Manila kay ko. Pa, ingat ka lagi. Mahal ka pa. Mahal kita. Pa ka na kablaawak. Dagiti anak ko. Jericho ken Jonas nga ada dita Cauayan City. Nga agem immersion ken ni Jordan ken ni dagiti kadwa na nga kontrasyon dita sepat setret soda. Di ko ni maumatan. Sepat setret ka na lang. At ati sepat setret siya. Soda. And Jerry Navero ken Bongeng Martin ken J anak ko DJ Cordon. So ni Jerome ken timanugan ko nga ni ken ti apok nga ni Jmar ken ti balayan ko nga ken kastamot ten kadagiti amin relatives ko nilakay ko idol ken dagiti ko kumare kon ken aminan nga agdingag ta programa yo idol pakikantayo mo din lawa kanal idol kablao Maria nagapo kini Maria sano po iti barangay Rogus agyamanak idol kunan Katigom ni Chief nga tol sa apa ya ada siguro tari maanan ta siguro ang atangan ni ading Rowena ti tari maanan ta. Good afternoon po, Dad. Ken Ading Jem. Pabatinaon po kami ng asawa ko ng happy 5th anniversary. Oh, happy anniversary, Ate Janet and your husband. Salamat, Konana. 5th wedding pailaan ka di, ayan. Happy 5th anniversary. Ko naman. Happy 5th. Happy kasla idin yung rugita ka. Ada asawa na idin. Ano ka mo Dakal dyan na adan eh. Good afternoon po, pa-request po ng manok na nalabaga from... Salamat po from San Manuel, Nueva Ecija, Isabela po, De Guzman and Santos family. Hello, Manong Jun and Jem. God bless you both. Advance Advance Merry Christmas from Norlin Peterson. Wow, yes. And, Agsala da kita nakasinilas. Ti Habayanas. Kano ni Rita Kayab. Oh, and hello, manang Florencita of Hawaii, Bermudez. Alonso. Yan. Mga idol, kablao man kanyami. Kablao man kanyami dito sa Liok na Tonin, Mountain Province. Madamang dengag programa yo. Takal-kalpas man ti simbang. Pa-request man di kanta nga Pasko sa Jibalasyo Takaw. Ken Buwan mga idol. Uni of Mountain Province. UC Mountain Province iso nga kanta. Buya. Pasko sa Jibalasyo Taaw. And of course, dito apo ti paari dito Mountain Province. Umabot apo ti radyo mi ti radyo iso nga. Pero Jibuntok mismo mo din. Mountain Province. Some part lang. Padasin nyo apo nga lokatan dito. Radyo yo dito. Barbaring no mga ganda kami. Ibanawe umabot sa DJ. So Pasko sa Jibalasyo Taaw. May sagot mo din apo kadagiti so amin nga mandariman nag-celebrate the Christmas party dita Admiralty Rooftop, dagiti members and officers of for the Duo Hong Kong chapter headed by of course ading Angie Ragual and Vice President Jun Linian. Kan kadagiti so amin na pong matendar. Medyo naliday dito yung kasunata. Adda para kinita ken nanang Adda para ken ka ken anak ta Kasta tunggal Disyembre nga awanak den na Mapuno kumat
kinaawan ko dita. Napno kon kahon ni ayat, nga binukel ti iliw kenrigat, umnuntun nga tawagandak, day tamit aginaldo yo kaniyak. Naliday ti Paskuak ditoy jujit, awan ubing nga tumarayutoy, awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngemaddat puso mi ti Paskua, nung tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, numangeg miti mekti pamilya. Okay, good afternoon to Auntie Susie Rendon and of course Gina Cuberreyes. And when Manang Florencira, I will later on commercial. Thank you. Numapilik lang daw panagbakasyon, daytoyan tiel daw ngantay agtitipon, Paskwa nga kompleto ti pamilya, jak amuno kat nung tuday ta, ngem itagan anus tay payla, Adda Paskwa uray awanak dita, tay kahunga impatulod ko, subadaniyo'y titawag untun Paskwa. Naliday ti Paskwa ditoy, awan uping nga tumarayutoy, awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngemaddat puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, numangeg miti mekti pamilya. Naliday ti Paskwa ditoy, awan ubing nga tumarayutoy, awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkirkerol, ngemaddat puso mi ti Paskwa, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, numangeg miti mekti pamilya. Kuna na matitoy ni Auntie SP Padilla Pasyon, kaanakan, pati ekman, inang ko kini aming kakapsat ko di pagrang ayan. O go ahead, Auntie SP, di mo't imbagati nagnaganda. And kuna na pa ni Tessa, you may now welcome. Hello, Kuya Jun, and dyan makablao man, dagiti kadwak, diti apartment, nga ni Ate Ann, ken Ate Mildred, nga gururay, nga makablaawan, Manong Jun, from Toronto, Canada. Okay, from Tessa Valdez, Alejo, keta. Agsubli kami nga rod, adaman iti ipasingit mi apo nga ipakaamo kada kayo.